Pređemo na neku drugu temu, a to je, vi ste koliko ja pamtim, a Krleža govori nota bene, ako sam nešto pogriješio, vi mi ispravite, svojevremeno radili za predgovor, pisali predgovor za knjigu pokojnog profesora doktora Vojislava Nikčevića o istrazi potorica u Gorskom vijencu. Davno je to bilo, prije, ja mislim, više od 1,5 decenije. Sad ja vas pitam, pošto je i mitologija dio nacionalne svijesti, jeli, da li je postojalo istrage potorica u Crnoj Gori, da li je bilo istrage potorica u Crnoj Gori, da li je to mit, legenda, predanje, pjesnička konstrukcija ili istorijska zbilja i što govore arhivski dokumenti, odnosno istorijski izvori o tom fenomenu, da li se stvarno dogodila ili je to literarna projekcija. Znači vi kao istoričara sa historiografskog stanovišta volio bih da mi date sud po tom pitanju, s obzirom da stari poznati metodolozi, a to su Charles Victor Langoa i Charles Seymons, govore da je dokument jedinstveni izvor istorijskog znanja. Pa što dokumenti kao jedinstveni izvori istorijskog znanja govore o tome da li je ili nije bilo istrage potorica? To je također interesantno pitanje, a vezano je za ovu temu o kojoj smo raspravljali, radi se o uvjerenju, o vjerovanju. Moramo prihvatiti mi da su i zablude, mitologizacije, dio nekog identiteta. Znači, možda vi negdje tamo u nekom dijelu svijesti znate da je to laž, ali to je vaša laž. To je laž kao svojina. I vi se čak ni takve laži nećete odreći jer je vaša. Ne pripada nikom drugom osim vama. Dio je nekakvog vašeg izrastanja, stvaranja, formiranja. I ne možete, znate šta je sa tim identitetima nacionalnim i drugim, što je rekao jedan teoretičar tih fenomena, to su zidovi iz kojih ne možete izvući ni jednu ciglu, a da ne srušite čitav zid. I ljudi se po prirodi stvari bune protiv izvlačenja tih cigli, jer su svjesni da rušite nešto na čemu počivaju oni i njihova uvjerenja i vjerovanja. Čak i ako su zablude. Istraga potorica je nesumnjivo jedna od tih zabluda. I kada se negdje 50. godina pojavila jedna studija akademika Branislava Đurđeva, turska vlast u Crnoj Gori u 16. i 17. vijeku, pisana na osnovu turskih, osmanskih izvora, čitava jedna grupa ljudi u Crnoj Gori je ustala protiv Branislava Đurđeva i njegovih izvora, tvrdeći da ti izvori ne znače ništa, da ih on maltene nije umio ni pročitati, da je manipulator, da želi da unizi Crnu Goru. Dakle, Crna Gora nikada nije bila pod Turcima. To je stav. Imate sada kontrastav istih tih ljudi. Bilo istrage potorica. Pa ako nikada nije bila pod Turcima, otkud potorica u Crnoj Gori? To vam samo na tom primjeru hoću reći kako je ta svijest kontradiktorna, pa čak i smiješna kad uzmete. Ali ona se drži čak i na tim kontradiktornostima. A sad da konkretno kažemo o istrazi potorica. Razumije se, to je jedan od tih nacionalnih mitova, kao i svi nacionalni mitovi prikazuje nas u izuzetnom svjetlu i kao i svi mitovi temelji se na jednom zrncu istine. Što je istina? Što je inicijacija mita? Jedina istina u čitavoj toj priči jeste da je mitropolit Danilo Petrović Njegoš zaista bio uhvaćen od podgoričkih Turaka i da je bio zatvoren i da su ga Crnogorci, Hercegovci, Zećani otkupili za izvjesnu novčanu svotu. Sada, na osnovu toga što je istina, vi dodajete nešto što je očigledna neistina, za istoričar, razumije se. Da je on nakon toga okupio Crnogorce pa im rekao da moraju odjednom da likvidiraju sve islamizirane u Crnoj Gori i da su oni se malo nijekali, pa je on onda potkupio jednog, drugog, 5., 9. i oni su na Badnje veče krenuli da čiste Crnu Goru od Turaka. Najprije, broj islamiziranih Crnogoraca u Crnoj Gori je bio, a da kažemo, neznatan. Znači ima jedan podatak negdje s polovine 17. vijeka o nekih 800 ljudi u Crnoj Gori. Dakle, to je
Neznatan broj. Statistička greška. Statistički, neznatan broj. Neznatan broj. Zatim imate također izvore, ali sada prvih decenija 18. vijeka. Znači, jedno 30 godina nakon što se navodno desila istraga Poturica, također ima muslimana u Crnoj Gori. I naravno nemate ni jedan izvor koji će potvrditi da je došlo do istrage Poturica, odnosno ustanka tipa Bartolomejske noći u Crnoj Gori. Mletački izvori bilježe sasvim neznatne, sporadične sukobe u kojima je možda jedna osoba ranjena, oteto 10 koza ili ne znam ja, 2 konja. I zamislite da mletački izvori sada ne zabilježe da je u Crnoj Gori pobijeno nekoliko stotina ljudi. Dakle, to je teorijski nemoguće. Turski. Nema ni turskih izvora. To je ključna ali stvar. sada mi možemo reći, ali nismo gledali turske izvore. Tačno je, nismo gledali turske izvore. Ali nemamo ni mletačkih izvora o tome da je nakon navodne istrage Poturica došlo do napada Turaka na Crnu Goru. Za stvarno mislite da bi sila koja je 2 put, 3 put došla do Beča, pustila da neko pobije 700-800 ili 1000 ljudi u Crnoj Gori za jednu noć ili za jedan dan. I da bi oni u Podgorici to mirno gledali. I da bi nepune 2 godine nakon takozvane istrage Poturica, mitropolit Danilo došao u Peć, gdje se birao novi srpski patrijarh, i došao u Peć na njegovu hirotoniju. Mislite li vi zaista da bi Turci pustili tog masovnog ubicu, čovjeka koji je prema njihovim stanovištima izvršio genocid, da mirno dođe do Peći i da ga vrate? I da ga puste da se vrati živ? Apsolutno da ne bi. Neki patriotski istoričari su rekli, pa jeste, ali oni su njega pustili kao političko, a ne kao vjersko lice. Sasvim je Turcima svejedno kakvo ste vi lice ako ste pobili nekoliko stotina ili nekoliko hiljada njihovih sunarodnika, odnosno ljudima koji pripadaju, ajde da kažemo, njihovoj vjerskoj konfesionalnoj grupaciji, što u tom vremenu može biti nešto slično narodnosnoj, recimo, barem u poimanju tadašnjih stvari. Dakle, nemate relevantnih izvora. Što imate? Imate jedan izvor koji je pronađen 1863. godine. A to je skoro 2 vijeka kasnije. Jes, znači to je prvi izvor koji je navodno pismo vladike Danila o tome kako je izvršena istraga Poturica. Najprije su utvrdili da to uopšte nije rukopis vladike Danila. Pa su rekli, dobro, možda je prepis. Neka bude i da je prepis. Pronašao ga jedan učitelj na Cetinju, Nikola Musulin, i objavio ga u glasniku Srpskog učenog društva. Ali, na sreću, istoričari imaju metode kako se utvrđuje istina. Čak i pismo da ga je pisao vladika Danilo možda bude laž. Jer vladika Danilo u pismu može da iznese... Ne mora ni originalni izvor da bude istinit izvor. Istinit, naravno, ako pišete nešto što je lažno. Isto kao falsifikovani izvor ne mora da bude lažan. Znači, mogao je mitropolit Danilo napisati vlastoručno taj dokument, to pismo, a da to ne bude istina. Ali nikad je, recite mi vi, pošto ste bili u dodir sa tim izvorom, je li grafološki utvrđeno manuskripte Danila? Pa pronađeno je par grafema iz vremena nakon vladike Danila, mitropolita Danila, koje su se koristile u Crnoj Gori u vrijeme prvih decenija 19. vijeka. Zatim ima neka riječ Jopet i Jopeta koje nema u pismima ni Danila, ni Save, ni Vasilija, već ima kod Njegoša. Znači to je znatno kasnije. Znatno kasnije, razumije se. Ali uzmimo da je pismo zaista pisao mitropolit Danilo. Ono je sporno na osnovu svoga sadržaja, a ne na osnovu svoje autentičnosti. Tamo se recimo kaže kako su oni izvršili istragu Poturica. Da je vladika nagovarao neke ljude, svoje momke koji su bili tu i tako dalje, pa Borilović, Martinović niko nije htio, pa je onda on njih potkupio, dao mi ovo i ono, i kaže, oni prije zore napadnu na cetinske Turke. I, razumije se, pobiju cetinske Turke. Iznenade ih na spavanju. A onda prije zore dođu u Čekliće također i prije zore pobiju i čekličke Turke. Da li je fizički moguće doći prije zore i sa Cetinja na Čeklići u to doba, ajde da ne bude sada tema ove priče. Ali tamo recimo ima podatak od njih 8 koji su izveli tu strašnu istragu, taj pokolj, samo se jedan rani.
samo jedan bio ranjen. Ajde uzmemo logično sada. Da li može 8 ljudi da likvidira, ajde neka ih nema 800, neka ih ima 100. Da li može 8 ljudi da izvede pokolj na 2 mjesta? To je fantastična projekcija. Pa, to ni u partizanskim filmovima nema, znači to Bata Živinović eventualno, 8 da pobiju nekoliko stotina ili možda i 1000 ili više islamiziranih Crnogoraca. I pazite, ti islamizirani Crnogorci koji žive na Cetinju, oni su također naoružani kao i njihovi pravoslavni rođaci. Mislite vi da su oni bavili nečim drugim ili da su bili u nekom smislu manje hrabri ili manje spremni na borbu od ovih drugih? To su ljudi koji su bukvalno bili braća ostričeva, a različite vjere. Pa ako ste mogli faktorom iznenađenja da se riješite cetinskih Turaka, pa niste mogli baš ni u Čeklićima da učinite isto to zahvaljujući faktoru iznenađenja. Dakle, 8 ljudi nije moglo izvršiti to što se navodi u tom dokumentu. I to je po meni osnovni razlog da nema istrage Poturica, a imamo izvor iz nekde 1727. godine gdje se navode islamizirani Crnogorci u Crnoj Gori. I naravno imamo jedan događaj koji ne smijemo predvidjeti kada govorimo o tome. To je Morejski rat, koji je trajao dosta dugo. I, znači, više od 1683. 4. do 1699. godine. Znači, 15 godina. U to doba dolazi do tih velikih konfrontacija, Crnogorci se okreću protiv Osmanlija, odlučnije nego ikada i tako dalje. I zasigurno u tih 15 godina Crna Gora nije bilo ugodno mjesto za življenje. Što je logičnije nego da ljudi koji su primili islam pređu da žive u nekom sigurnijem i stabilnijem prostoru nego što je Crna Gora. To je sasvim logično da se oni isele pa da pođu u Podgoricu, pa da pođu u okolinu Nikšića, pa da pođu negdje drugo gdje ne moraju da se biju sa svojim pravoslavnim rođacima u vrijeme rata protiv Osmanskog carstva. Dakle, zasigurno je u vrijeme Morejskog rata došlo do masovnog iseljavanja islamiziranih Crnogoraca iz Crne Gore. I oni zaista u vrijeme prvih godina vladavine mitropolita Danila nisu predstavljali značajno ni političku, ni populacijsku snagu u Crnoj Gori. I Njegošu je zgodno došlo da na osnovu svih tih činjenica izveze ovu fantastičnu priču o istrazi Poturica u Crnoj Gori. I da je uključi u ono što smatra političkim marketingom dinastije Petrović-Njegoša. Gorski vinac izlazi na 150-godišnjicu od dolaska Danila Petrovića Njegoša na vlast. I Njegoš je dovoljno mudar bio i politički pismen da je ovim događajem i ovim spjevom čitavim Gorskim vijencem želio da odvoji mitropolita i mitropolite iz porodice Petrović-Njegoš od svih drugih mitropolita. Morao je da objasni otkud baš Petrović ima pravo da oni uzmu naslednost titule mitropolita u svojoj porodici. Bilo je tu i pa onda uzmimo... S obzirom da im u doba Crnojevića nije na osnovu autentičnih izvora dato to pravo, Absolutno. Da je to bilo arbitrerno, samovoljno tumačenje, da je to više ličilo na neku političku bajku. Jeste, imali ste i druge znatnije i znamenite porodice u Crnoj Gori. Imate guvernadure kao jednu nestalu političku grupaciju, ali Bratstvo Radonjića koje je također moćno u Crnoj Gori toga doba. I vi morate dati istorijsko utemeljenje za pravo koje ste uzeli za sebe. Makar ga izmislili. Makar ga izmislili. Ako ga nema, izmislite ga. I Njegoš ga je izmislio. Na koji način? Tako što je svojim spjevom, pothranjivanjem toga mita stvorio konture nove Crne Gore koja počinje sa njegovim pretkom, rodonačelnikom dinastije. Ovo prije njega je neka druga Crna Gora u kojoj žive Turci. U ovoj novoj Crnoj Gori nema. I kako je postupio mitropolit Danilo kao nekakav Karađorđe koji je digao tih 8 ljudi na ustanak i protjerao Turke iz Crne Gore. I tako Njegoš i kaže, tada počinje novo doba u Crnoj Gori. Dobro, hvala vam na iscrpnom odgovoru.